eziphilileyo ezisidalo. Yes, ngifuna ngale ndlela. Jesus. Lana uMoses uyabizwa. We umuyilanda chapter 1 lithi zwi Abasirayeli ayephindezelwa each and every moment okanye ngalo lonke ixesha. Hallelujah. Ngamanye amazwi Abasirayeli dada ngekatha uMoses eseseswini sikamamakhe wesulokala ehlala kumamakhe kuyada uphindezeleka abantwaneni baka-Israyeli. Okay. Hayi Nkosi Jesu. Jesus. Wasuku lesibini ekhona esandweni sikamamakhe uMoses kuyada uphindezeleka kwamasirayeli ngoba lethi usuku chapter 1 kwaya kusanda ngokwanda ukuphindezeleka kwamasirayeli. Nkosi Jesu kwenze njani ephopheni namhlanje? Hallelujah. Kwaya kusanda ukuphindezeleka kwamasirayeli. Jesus. Ngokwanda. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Kodwa lithi sikabawo ayebegcwala nabo ngokuya bephindezelwa ethathani bayagcwala. Oh, Abanye abasivumela ukuphindezelwa ngabantu kubusugcwala. hallelujah. Awukwazi ukugcwaliswa nguNkulunkulu, awukwazi ukwathelwa uThixo ungakashaywa zizinto. Mamela uLazaro kuyakwabisa ukuthi makaqala afe ukuze athelwe kuJesu. Hallelujah. Ezelwa hey babathethe ngawo abantu hlupheka ukuthi wathelwe kuSimakade. Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Usuku lathi kwalwazi ukuvela ungakabinezeli. Hallelujah. Uthobela kule yakhe incwadi. Yeah. Uvelelwa ngamathuba. Wafelwa ngabantwana. Jesus. Walahlwa umama sekhaya. Walahlwa ifamily. Walahlwa ngabangani. Walahlwa kuphakathi. Jesus. Nkosi Jesu. Hallelujah.